Zdravo svima, ovdje je Srbin brate 210 iz Game on Srbija. Danas snimamo Solner sa mojim kolegom. Ok, idemo. Ajde. Follow me, bit. Jesam Russian government, ovaj mali dečak je neki tamo Nemac. Nisi, ne laži. Okej. A? Okej, idemo kad se po alfa. Kako se čujem? A kakav mi je glas? Kakav mi je glas? Ali ovakav? Ne. Mene pokušao da pogodi, ali ne može. Eno ga, nije jeo pasulja. Neko ga ubio, ja mislim. O ne, ubio me đubre. I need a hero. I need a hero. Na livadi pođa sena, ja izvirem, Bogdan izvirem. Na livadi pođa sena, Bogdan izvire. Neki majmun me ubio. Niksone, vreme je za shotgun time. Ček, to ja uvek govorim. Samo ja govorim shotgun time. Ima neka kuća nose sorry. Evo ga. Shotgun time. Area secured ti je mama. Znaš? Ja sam u HiQ Red. Opa, boto! Fuck you, bitch! Fuck you! Oh, fuck! Enemy down. Bogdan down. Affirmative. Roger that. Nix. Area secured. Ali ovi viču, bok te. Ajde više. Čekaj. Evo sad sam iza tebe. O, super, neko ustakao ATV. Motorić mali. I to je bilo to za danas. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav iz Game on Srbija.